Mentah kesengi keseng henyau terhadap National Youth Movement HNYM Jantia Region. Kalalej bu daga jingtho ha office rekam jong Deputy Commissioner East Jantia Hills Meghalaya. Ban Pursha yaga public hearing jong ke Shri Cement Limited. Usamla Bartis Pajo, President HNYM Jantia Region Ulaong. Pakaseng kan omsyong klikti ha kejingedai bat kani kakam. Kan rai keseng kan yai Pursha ya kani kejingtmu jong ke Shri Cement Limited. Man pelong ya kani ke public hearing. Usamla mechan dekha secretary ubalong ru ku munong shong shnong jong ka elaka nong kli ulapan ramjur ya ki bor sorkar bar ya ki bor shnong baki ailat ya kani ka public hearing balatmu ban pelong daga Shri Cement Limited. Ulaong balada ki ailat ya kani ka Shri Cement Limited kan long ka jingma ka bakrau ya ki pateng ki banwan khaddo kaseng HNYM kan yang ha kanong rem man Pursha ya kani ka public hearing balatmu man pelong daga Shri Cement Limited. Wan ini bahwa kini ke public hearing ni berteman kini ke limestone apo ilka nong kli to deman ga wahe hadu apa kanyau poin lebu kondis so hektar agni dokumen gi ha arwara terik menai me ini yang kesini prem juri sokar winro iginong pelai gini ga public hearing di department of fair to pendam chuagi o tumbai chuagi ini ga public hearing chua pelai ga cemat jia em hewan imenso leni iwayap mesin berua hetai ini yang seni ne banjur ke sorkar ni o district administration oga Meghalaya State Pollution Control Board o pendam ni yakni public hearing odoman ha ar tadi benai me hetai ilka nong kle ini kamu ada TV wa em win diginong yang lama ni uman kamu ikuti Chief Minister umas yang bahalang dar ini reklamu hagkat soterik benai maj uman kom cipte hetai pamer wa em tu thot training center hetai reklamu to gani Shri Cement Limited hi to OA license ga andrei ini to prem juri de wa iginong khmat angi mem di perkat di kendal siap yang gani ka hetai ilka nokle ini yang sini prem juri o pendam no sendon gini ka public hearing how ar terik benai mi UM hetai po ilka nokle i de kesini do chimi kewi senjam wan dada ke sorkam apa ini udah wagi nong snong yok ilka nokle i le kesini apa i do chimi de kewi ke ar ke senjam wat uturi sesket teriat le dada ke sorkar mestinya yo tembor ga nel yang kesini pai ga kawan ke factory le adu yo ki yo kan ni bru tre jelang ni mbun yo digi 10% apa persen kan te yo na buni kita ke bar jelah yo na tai ile man segugi biang banjur ile udi peti cumi setarang i unong ilam ya kejantia ile umpai juga tai surok na setengah apa saya pung tang ukule le mukwa de ulai tai bode jori kharu khanram dak surok tai adu wat gibru nong chong digi spa teli gi chnong chong tai wayat lemba tu surok ubut lum utau surok tai leman wahe utau surok in yang seni prem juri ile ka sarkar empat khmat ya letok ka kuak hok upen rai tai roi par ile empat chwa yo tau surok mengkong wah wisno nas tengah apa sai pung kimsen bro digi kaumut wayap namba lem tau si tau surok po ijen tiai Dawan poi ini yang kesin HNYM Jantia Region iman kam nong ilam yang ke Jantia Region ta hiju ipor le imani inong chong chnong yang tai ilka au emanong kli ipoin ne ni we kendu we chiam ya Deputy Commissioner jong ke East Jantia hejing itu waganiga Shri Cement Limited kawadau penman ya ganiga mining kawa ITV otok ta jingti mausun hatai ha nongkli kawa em hatai ha lum serman hejing itu wani ile isnyo khiajuri wimi medan to ikwai ipercha imha yoi kat kamaman katte ajing cha lilam akhandau achiap yong i
awa katnang mi isni por kamtam hijintia katnang jor yoi hawa pai jani a develop ongi hawa wan rai ite factory ite company o per ongi yoi rak kate a develop tangwa yoi katnang mi isni por akjut asam awa inang nang yoi tang ate roy parwan hai bana nang poisi por nang do kwa aprem ya inong ilam yang ilka yang i kentup ya udloy secretary wa di executive member yang ga ilka kiwada kon mentoy simet kiwada dilam ya ani kendo siap yang i ta ni te daw i prem curi le ya sarkar ni bha ho ajing percaya yang i untuk dang dunne he sisni nadu itu por set up ile i kamasing de perchang ini de perchang sport itu chno andre ayaw wajia hai tu por to biyu atu jingle yang ki awa i kami inong chong chnong yung yo ipin snyo ya te hok yang i awa i hawa pai habi benta i imi hate reason charpat ba awa i tv to i will follow demokrasi andre awa i pai wani yani to mana hakmat yang sarkar awa yap awa i kami irit iria awan ken snap i awan ken ite jing stom yang i nite daw i kento juri wow upendam no ya chisen don yani public hearing ha arpu arterik lada jiawam pendam ma i hatiasni ito kloi umi medan lada jia kumno sarkar to ba kle ni ba i yoi haini sni udah dep sedien to ajing penman hatu walada i perkari to itu bru jing perca itu bru jing kang ti hatu sni to bru prai atu penmana i ajing icho ajing dak prai lengba ajing wan yong new menderi penbit ini kon yong ilka yong i dengan kentujura i kon yong ilka snyo bha gimi no katte katang biang ipor hamyang mandapoi herdang hiti por yok pisno tho yok piumi hiti ong pi nam kam de mi pi ile pi yani chike yong ilka yong ilka katagam te onga wa snyo bha wa kentu ikna khro samla yu he I kenthai chenrang umhoi tin bi umhoi smit bi ini ijingle yong chrismen ni bha katkam man katte ani chrismen to tangkat tu kat ni don hi ite khwan man toy simet iwa embertalang wobun hi to ki membentagi hitai ta nga oi pi snyo bha yin ile percha katang biang ipor yu poi por chisinis ni yaman pi unong wei hachnong lejong yaman pi unong cha rinmro hachnong lejong tengah du ngeliang yonga kamasin ichon em omana le kamunong chong chnong hatai leka ngeliang yonga ite don hi kwa abensyo wasnyo bha sarkar hawa kam gini benta ikwa wo penduk benta wo emlang wa kini ki menderi I kwan mentoy simet kenang wa riwat ajak bru yang I yo imslam yo mana awa coach awa suba hejing to wala wa wi tawan